باش ایرو می در باسی وانه که کنوبن ج پرتوکار فاهشتا وانه ما داگرکریه مغولن یعنی جی امپراتوریا مغول دبیشه امپراتوری دکیشان سال ده هاتیه آوا کرن لسر دستکی هاتیه آوا کرن چه طیبت مندی وی امپراتوریتی هبون گفا در باسی روشهلات و آسیا نابین دبو چکار دکر اما ایرو حبی حمکی دوانا خوا یا ایرو دا امی ببن دبیشه دامزرینری وینا دامزرینری امپراتوریا مغولان بناوی جنکیز خان هات بوناسی جنکیز خان ناوی وی یکم نه ابناوه ناوی نه جنکیز خان به دست پیکاویدا ناوی وینا تیمور جینا تیمور جین ابناو هذا گوهرتن پشتی تیموجین عفوا ناوی تیموجینا ناوی وینا پشتی آواکرنا امپراتوریتی 1206 دا وقتی گودس با آواکرنا امپراتوریتی کی ناو هذا گوهرتن ناوی جنکیز خان لیتی کرن اوجی صدمک ناوی وی هبو اشبرکو جنکیز خان خوکی قرال دابو ناسی خوکی بهسترین مرو د جهان د دابو ناسی خوکی مزنترین د سهلادار دیروک و جهان دابو ناسی جبوه کی ناوی جنکیز خان واته ناوی جنکیز خان ابو کو پشتی کو آبا کرنا امپراتوریا مغولا ابنا بالخوکربو ناوی جنکیز خان نها دبشش خو امپراتوری دست پی کا آوا کرنا ویده 1206 دتی آوا کرن حتی د نابرا هر دو سالان دا 1206 و 8 دتی آوا کرن سینوری ویشی گل لکی برفره دبشه سینوری امپراتوریا مغولان جه کنداوا بسرای حتی سیبیریا دچه و جدریا جاپونیای حتی روجهلاتی اروپای مزن دبی نخو مگو دامزرینری امپراتوریا مغول کی بو دامزرینری وی ناوی وی چیا ناوی وی جنکیز خانه اب ناو کنگی لحاظه کرن مگو پشتی آوا کرنا امپراتوریتی ناوی وی یہ یکم چی ناوی وی یہ یکم ناوی وی تیمو جنم تیمو اف ناوی وی یہ یکم امپراتوریت کشان سال دا آوا کربو دنابرا سالن 1206 حتی 1268 دا امپراتوری آوا دکی مگو سینوری امپراتوری شی گل لکی برفره دکی سینوری ویشکو دی حتی کو دریبو جکنداوا بسرا حتی کو حتی سیبیریا جعالیه دی بجیشکو داره دی بجیش دریا جاپونیای حتی کو حتی رجلاتی اروپا اب سینوری امپراتوریا مغولان یا کو دبیجه ددی روکه دا وکا طیبت مندی جه وی امپراتوری دبیجه ددی روکه دا مزنترین امپراتوری تیناسین مزنترین سینوری امپراتوری تیناسین مبری هنگی امپراتوریا سلجوقی بربو دبیجه مزنترین امپراتوری تیناسین او دهمان دمیدا دبیجه بهوفترین او چافسورترین امپراتوری جی تیناسین اب جیش خواه منکارن جناب جنکیز خان وینا بدنا دیار کرن کو مگو دبیجه بهسترین یان جی مزنترین دا سهلات دار یان جی قرالا ایگو حمو وکا پسندائن کی دناب خود دیار دکی جبو بے که اف طیبت مندی خصدنا دے امپراتوریا خود جی مگو هین طیبت مندی امپراتوریا وی چبون مزنترین امپراتوری بون او وکی دیتره جی بهوفترین او چهافسورترین امپراتوریا دیروکه جهانی بو دیروکه دا
و د جیهانی دجی یعنی د دیروکê de kavan bêjin ne berî wêna û ne piştî wêna jî împaratoriyê wilo berfereh yan jî wilo bihovtirîn bi mirovan re hatine meşandin bêjê hemû cûreyên sitimkarî û zextê lê mirovan hatiye kirin niha ev împaratorî weke gome dît ji birî van tiştê gome birin ji birî sînorê wê yê herî berfereh ji birî rêbazên wê yê hovane dibêjê مغولî di derbasbûna xwe ya bajaran de di dagirkiriya xwe de ji împaratoriyê dî cuda bû. Cudabûna wê çi bû? Dibêjê bi dişê waya bû. Dema dibêjê keva ku derbasî bajarekî dibû eger kesên di wî bajarî de hebane li ber xwe de hebane yanî parastina xwe kirba li ber xwe de hebane Mexoliyan çi dikir? Wî çaxî dibêjê her kesîn ku karî bû zilama ew dikuştin wekî dîtirê jî dibêjê jin û pêşekar ew ji bo Asya navîn dihatin şandin ji bo ku weke koleya li wê derê ji ware kar bikin pêşekar kesên ku sinat destê wa de heye yanî ji bo ku ew jî bibe sedemek jê sedemên paşketina rojhilatê dibêjê pêşekar jî dişandin Asya navîn. Evna kava ku li ber xwe dabane hinga ku xwestimanê ku li ber xwe bidin mal û milkê xwe biparêzin ev danîn serê wan e û ji xwe dibêje bajar jî wêran dikirin taran dikirin serûbin dikirin kesê ku li ber xwe dabane lê kesê ku li ber xwe nedabane çi dikirin dibêje ew hemû kes mirov derveyî bajar derdixistin û bajar dîsa jî talan û wêran dikirin lê dest nedabêtin kesî mirov nedihatin kuştin ji bo vê yekê dibêje bi dişê wayê derbasî bajaran dibûn kesê ku li ber xwe dabane û kesê ku li ber xwe nedabane ev tanîn serê wan e me got kesê li ber xwe dabane dihatin kuştin û dihatin dîlgirtin jî û malê wan jî wêran û taran dikirin kesê li ber xwe nedabane mal wêran û taran dikirin lê nedihatin kuştin. Evna şêwayê derbasbûna wa yan jî dagirkiriya wa ji bajara re bû. Niha dibêjê ev ertêşa Mexolî hok qasî berfereh bûbû hek qasî destê xwe danî bû ser xakê li derdora xwe jî dibêje di jiyana Cenkîzxan de heta ku damezrînerê wê Cenkîzxan jiyan dikir sav bû ev ertêş tu carî bi bin diketibû. Ji ber ku me dît çawa dibêje tirsa xwe xistibû dilê mirovan de. Kesî newêrî bû li beramberî wê bisekinin. Ev ertêş çi carî bi bin nedikir. Ji bo vê yekê jî dibêje dagirkiriya wê jî hek qasî berfereh bûbû. Niha dibêje di 1206 de çi kir Mexolan di 1206 de hozê li Asya navîn û Mexolan digihênê hev di 1206 de ev êrişên wê ne êrişên wê yê ku dest pêkirina di 1206 de dibêje çi dikê li vê derê me got Mexol û kî û hozên li Asya. Digihênê hev dikeyek wê demê çi çê dibe împaratorî tê ava kirin. Ev di çi dîrokê de ye? Di 1206 de. Piştî wê re di 1215 de çi dikin Mexolî dibêje tevahiya Çînê dagir dikin. Di 1215 de tevahiya Çînê dagir dikin. Di 1220 de
لبر چ دکن لبێدێ بەشێک ji Kurdistanê têda girkirin. Bajarên weka Şaroz, Ahmed, Xelat û wan. Nexwe got 2020 da di nava êrişên Meğolan de yê got ji 1206 dest pê kiriya. Got Meğol û hozên li Asya navîn digihêne hevdû. Di vê demê de împaratorî tê ava kirin. Di 1215 de tevahiya Çînê tê dagirkirin. Di 1220 de beşek ji Kurdistanê tê dagirkirin. Di nava wan de Şaroz û Ahmed û Xelat û wan dibêje dema ku Meğol derbasî Kurdistanê dibin. Wî çaxê ji xwe wekî van bajarê dîtirê hemû hinek li ber xwe didin ji axekê ji ehlên Kurdistaniyan jî ji mirovên ku di herêmê de dijîn dibêje ev kesên ku li ber xwe didin dibin hemû cûreyên sitimkarî û zextê de jiyan dikin. Hinek ji wan neçar dimînin ku xwe vekişênin çiyaya ji ber ku ji ber hovîtiya Meğolan baz didin xwe vekişênin çiyaya. Ji destpêkê de jî me got kengî ku lê Kurdan teng dibe yan jî dikevine di tengasiyê de xwe vekişênin çiyaya. Meğoliyan ji bilî zext û sitimkariya ku di herêmê de kiribûn dibêje pirtûkên ku bi hezarên sala hatibûne komkirin dan şewtandin. Pirtûkxaneyê wa şewtandin. Berîn ha jî me Dwanê Bûrî de jî me digot yek ji sedemên sereka yê ku Rojhilata Navîn ma di pêvajoya paşketinê de ew bû ku dagirkiriya Meğol bi serwa de hat. Ev sedem bû ya ku dagirkiriya Meğol bû sedema paşketina Rojhilata Navîn bi tevahî ku pirtûkên bi hezarên sala kom kiribûn şewtandin. Wextê got pirtûk hatin şewtandin di vê demê de deriyê pêşketin û pêşveçûnê li ber Rojhilata Navîn hate girtin. Bû sedema paşmayîna wana û pêşketina di heman demê de bû sedema pêşketina Ewropayê. Niha dibêje ji xwe împaratoriya Meğolan di heta 1410 de heta 1410 de ev çaxa Teymûr jin tê nasîn lê piştî godimra dibêje împaratorî di navbera zarokên wî de parçe dibe. Ji xwe împaratorî têne parçekirin jî yan jî ku damezrînerê wê dimrê wekî ku mere bihûrî di va wanê Bûrî de bi tevahî wî çaxê dibe dawiya parçebûn dibe sedema dawiya împaratoriyê. Nexwe me got heta kîjan salê împaratorî berdewam dike heta sala 1410 de li vê derê ev çax çi ye? Wekî çi tê nasîn? Me got wekî çaxa Teymûr tê nasîn. Dibêje wekî çaxa Teymûr tê nasîn. Teymûr. Piştî godimra me got di navbera zarokî wî de împaratorî tê parçekirin. Ev jî dagirkiriya Meğol bû yan jî împaratoriya Meğol wana me ya îro bû. Me got damezrandina wê heta ku parçebûna wê damezrandina wê yan navbera salên 1206 heta 1268 de serdestê Cengiz Xan damezrînerê wê ya me sînorê wê bir me taybetmendiyê wê bir êrîşên wê me birin û di dawî de parçekirina wê me bir di 1410 de piştî mirina Cengiz Xan. Ev wana me bû hêvî dikim ku we jê fêm kirbê em ê ana pirsên nerxandinê jî çareser bikin. Dibêje sînorê împaratoriya Meğolan ji ku heta ku derê dirêj dibe. Ji xwe me got sînorê mezintirîn sînorê împaratoriyan bû. Ji ku heta ku dirêj dibe ji kendava Besra heta Sîbîryayê û ji deriya Japonyayê heta Rojhilatî Ewropayê mezin dibe. Pirsan di duwa dibêje welatên ku Meğolan derbas wan dibûn
یان جی وڵات دەرباسی وان دەبا دەبێژێ گەر لەبەر خۆدا بانە چتانین سەرێ وان کەسێک بۆ لەبەر خۆدا بانە مەگۆ ئەو کەس دەهاتن کوشتن ژن و پێشەکار ji بۆ ئاسیا ناوین دەهاتن شاندن و خۆ باژاژی تالان و وێران دکردن ئەف کەسێک بۆ لەبەر خۆدا بانە دەبێژێ بکەتنە مەغۆڵان ئا کوردستانێرا گەل لێ بەر ستمکارییا وان bi çi şêwayî dijî kesên mego kesên ji xwe êgo nikarîbû neçarî xwevekşandin çiyaya lê yêgo man bi çi şêwayî dijî dibêje dibin hemû cûreyên zext û sitimkariyê de dijî hemû cûreyên zext û sitimkariyê anîn serê wan ev jî pirsa siyaya dawî bû ji wanê wane bi vê awayî bi dawî dibe hêvî dikim ku wejê sûdgir dibe û saeta xweş